ittiin baasu ittiin fayyisu karaa Yesuus Kiristootiin dhufe Yesuus Kiristoon akkuma dubbii Waaqa keessa barreeffame himannaa ilmaan namaa gubbaa jiru dukkan ilmaan namaa gubbaa jiru gargar ilmaan namaa gubbaa jiru gooftaa Yesuus Kiristoon fudhateera. Kanaaf obboleessiyyaa atarraa hojiin namicha laakoo jiru aadaa adda addaa geggeessu namicha laakoo jiru wanni sun cufsinuu kun Waaqa duratti fudhatame hin qabu. Ati nama waan amno nama waan dasa tochi hagulan obboleessan qaamatu hagulan obboleessan kejib hagulan obboleessan keerrat waan akka kaaraawwatu wanni sun kun Waaqa dura fudhatamsi hin qabu. Akka dubbiin Waaqa dhiigi Yesuus Kiristoo cubbuu cufin jedhee ati Yesuus Kiristoo dhuftee Waaqayyo si qulqulleessa ammallee inni qabtaa araaram cubbuuleen argata kun Waaqa durallee fudhatameen argata akka dandeettee Bartobaa keessatti kun Waaqa dur ejjuu dandeettu Yesuus Kiristoos dhugeeffadhu. Yesuun ulfinni guddaan hin deebi'a. Bari ammoo bahe ammeen irraa deebi'a. Gari Yesuus Kiristoos koottaa. Yesuun isan balchoomsa. Yesuun isaniif araarama. Ale, ashigatis. ኢየሱስ ተነስቷል። መቃብሩን ሞትን ፈንቅሎ ተነስቷል። ኢየሱስ ተነስቷል። ተነስቷል። እሺ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ለተለየ ነገር አይደለም የምንወጣው ለወንጌል ስለሆነ የምንወጣው በዚህ ውስጥ ውከት ሌላ ግርግር አያስፈልግም። ቀስ ብለን ወንጌልን እየሰበክን ነው የምንሄደው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ከፊት ያላችሁ ወደ መኪናው ኋላ ተመለሱ፣ ከጀርባ ሁኑ። እሺ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሁላችሁ ከመኪናው ጀርባ። ሁለተኛ ደግሞ ጧፍ አያያዛችሁ አንዳንድ ሰዎች ትክክል አይደላችሁም። አንዱ ላይ የያዘ ነው እንዳትቃጠሉ። ጧፍ አያያዛችሁ ከፍ አድርጋችሁ ያዙ። ከኋላው ነው ከመኪናው ኋላ ተመለሱ። ፊት ለፊት ያላችሁ ሰዎች ቶሎ በሉ ታዘዙ። ወደ ኋላ ተመለሱ። ጧፍ አያያዛችሁንም አስተካክሉ። በጣም ስለሚሞቅ እንዳያቃጥላችሁ እየተጠባበቃችሁ። ህፃናት ደግሞ መካከላችሁ ካሉ ወደ ፊት ለፊት እንዲወጡ ወደ ጎን እንዲሆኑ ንገሯቸው። ፋይሮችን ብቻ እንፈልጋለን ወደ ፊት ለፊት እንዲወጡ። ጉባኤ ወደ ኋላ ተመለሱ። እግዚአብሔር ተመለሱና ከኋላ ቦታችሁን ያዙ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወንድማችን ምህረቱ ወደዚህ ትወጣለህ። አንዴ ወደዚህ ትፈለጋለህ ምህረቱ። እና ከኛ ኋላ እየመጡ ያሉት ቃሎች ከህይወት ቃል ከጽዮን በር እየመጡ ያሉት ወገኖች ስላሉ እሱን እንጠብቃለን። ተረጋጉና ቦታችሁን ያዙ። እየሄድን አይደለም፣ ቦታ ይዛችሁ ቆሙ። ፋይሮች ወደ ፊት ቶሎ በሉ።